ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Nani bayang nani? Kasai bayang. Yang gahoi pai bai sini bai. Pai sini. Piwan này, piwan nang teh ni. Wan nang ni, kani ka bos kawan nang ni. Wan nang ni tu koi sini. Kani ka layak rong sai lupang ni ka bos. Lapan her bai. Model cek, ini lebar, esel aja. Sao bậc khâm ya. Haka mit new blake khat santrik urisau araja pulai hakapor shipho bujian mit ka bus sao ka badan ya registration number ML01 7441 kala tanra ya ka ka bolero ka badan ya registration number ML05AA 3063 ka bayang harut surok kani ka jingja kala jah golfling utrai jong ka bolero ba Dominic Warjiri u penyaknya ka bolero jong u harut surok bandai disha henrai usyo sngo na dukan sha ya ka jingsawa bat habau la lek pet ulap ka kali jong u kala sha tanra unongnya jong ka bossa ula pet karat marsen dep tanra kom tau ba Dominic bat ki perlok kila thong ya ka bos bat kilalap hajan puluh namar pa sakut no namar ka don ka jingja accident jong ka skuti bat ka bolero la pentep skipulet bat ki pulet kilara ya nongnya ban pha le examen ha civil hospital Shillong Ini kali ni nang don hang dia. Kawan nang teh full speed. Kashwan nga pak kali hang dia. Tang pak ni ni sampai perkat dia. Dah sun la riu la sriu bedam dengan pet kali jumi la sania. Ni pak pen sange itu. Ni lain sange mari lo yu baik kan. Tingi be nang ni kan. Ni be ni salak bang teh harum. Sawan pui puluh tu untuk labun di kali nak jaki accident itu kan. Ni la bang tu tu sadam ki pulit ki kan sawan dalam sini. Tiga bakal jural labun tah. Kami esok kasai itu kan new line dia ni new line dia. Ada support macam tu. Hang ni lamit itu pak itu. Dia. Kalau ni ada jadi ni kan small coffee shop. Tingwan ni nang shop tu. Jangan aku minta hari. Kaya kena berterai pi. Kekali. Kali kita itu basau. Basau. Dia kembar hor pi pensange kam sange dah kaya kan. Masa poi sange ru de hang tu bajan ok accident. Kam sange. Ni haban be na ni stay. Ni haban be adu ni lalap hang tei. Kataru ka jing kadau sange ang turu kade bala jaki accident tu la ugut tama kataru la dan ni ka jing jadi ni dia obat hang tu ngisi pentip iki pulit kawan dalam usually kan. Dia kena kali jumpa kemar kala julor bon. Hai. Pi longane ka bos kaya full speed ne kumno ne Full speed. Kawan na kena ka bos. Kawan na stay. Kadang hiar siya polo. Kadang hias puluh. Yang ngaran siya kan bersai. Kamar kat no try kena ka kali jumpa kala julor ka. Ngam na siya pistang na po ki FBI kita pernah sesno. Kan no tengam nang ang siya kan no. Kumuni jadi bro tiga belong pi kam kan ai nya. Kam problem kam dia bersau. Kam problem di driver. Pi kajing long careless jongki bakin tenrak keluar kani kam long kan. Kani ta ka in danger ya ka jing em jong gibrio tu de mangadon ngahang ni kat tan chayu. Ngam na ai ban be syu kata la ki parot jong abro la bun kam man yalam ngas po hospital. Mo te so ai ngu ublay ngam dan ni.
kashwan tengah kali